Fatalo Fatuai, Payama Lunga, Rafa Fonga, Donado to know Samoa, Lefingalman, Tofima, Uto Fatuam, Tovineses, Talofa, se foi Payam, Woma Inga Netayao, ya, o Follow Fatu, Loto Wauna, ele sua Pelo Taturi, Tato Paolo, Yesu Cristo, Fatalo foi, Leus Cristiano, Papukula. Yama so se kalisia lava malo tau malo le finau le finalwenga ya mese so se pulenga ministry ya e benicio mo ne va so lungo le wala ya mese foi tono mo tangas ngas ta lo foi mo to umalawa mo to malawa ya le ya le so man malo ta to di fala is Cristo ya Atu esa mato flatano for neta yao last time on our no ya wa mai le tu neta yao tato te fa mano sia ya ila na fionga ilungo au ngalu ya ne fia mai ro fin galo tato palongolongo se ku mai le tu neta yao ma tato winato tato ya wa se fa mano sia au fa ngano me le tu mrielo fa fonga ya uma ni pese ona Fa wa weler ta fa so neta yao haleluya ya ole ngana fale langi ya ia le tua le nei tai au ia la
tātou whanonga sino pumale fionga le tua mo tātou nei tai au la tātou talo. Aleluia. E mamalu e pa ia e sili ese lava oe le tua pule AOAO. Le tua lea wa e filifili e te whaola ina i mātou nei tai au. Ia le a mātou sauni mātou te talatala noa i o winga mau lau nā tura. Ia pe lava na whailoa whai Salamo 𝚟𝚑𝚍𝚘𝚡. Ia le tua whaafitai te le lava. O ina manatu e te o mea mātou wola ni aso. Ia e mesen pa ia o le atunu. Whaafitai lau whaamalolonga, whaafitai mau meuma. Whau lau au auna. Ia e mesen lava lau upu. Ia whapenana. Whamanuia i o mātou wanganga ta puat. Ata si mai o e to mai nei tai au no Yesu. Amene. Ia. Ua. Whamalo ho istasio au nanga. Maru tai au pena. Pena ina inisi fweo. Sunga au na le tua. Ia. Mana ia le fe au nei tai au. Ia ai manatu e. E vise si so swani mai le pole tua mo ta ua nei tai au. Ia awa se fasili nga maro si falengang. Ole a mosina. Pamalo si le. Ele a fo ele Salamo le salau 𝚟𝚒𝚍𝚘𝚡. Salua tau loto mata tau le Salamo ia au se fe au. Foi le me le fionga le tua mo tātou. Au fai tau ina le mo whangata leono. Fonga mai le upo le tua. Le li ie. Wa esu e mai ia te au. Wa esi la fia lava au. O e lava wa esi la fia lo nofo i lalo ma la utula i lunga. Wa esi la fia le mana. Le mamao mai o mana tunatu. Wa esu e lo usavali ma la utaoto. Wa e masani lava ma o wala uma. A o le ai lava se upu i lo mutu. Fauta le li ie. Wa e si la fia lava. Wa e si o mai i o tua a toa ma o luma. Wa e fae e mai fo i lo a ao lunga i atea. O le poto lea e sili o na whaingata i atea. Ua maua lunga o te le mawhaia. Pamanuia le tua, se vaenga lana fionga. O le manatu e fia whaautua isa na ngona le nei tai ao le tā whasoa ma tā whamalosi. O le atua pule AOAO. Our God is a sovereign God. O le atua lea te tāpua i ma tātou tāpua iai ma tātou Fatu tua iai. O le atua e pule AOAO. A whamatala ina le upo e pule AOAO. E pule le langi, e pule le larolangi. E pule i mea umalawa. E pule le tangata. E pule i matangi, e pule i awha. E pule i tupu atunu. E po wa me uma o mala fale na tula e pule ai le tua. O le so o le samia, le malua, le matangi. O awha. E pule ai le tua. Le tua nga esa ia le tua lea. Na pese ai ta vita i na pese. Ona. O ia e sila fia. Na te mwhia. Mea umalawa. Salamo le salau 𝚟𝚑𝚡𝚡𝚡. Tau whai loa ai. Po ai le tua ia ta vita. Tala noa mai le whai Salamo le experience po ai le tua. Ia te ia malana wa ai, malana mafuta iai. Ile tau whawhai ngofie ina la o Salamo leo le pese al whawhtai a Davida. O ia whane ne e le tua. O ia whamanu ma ia whawhtai. Ma ia whaailoa ona nā tula.
po na character so le tua o le tolu ani mea ta uae fia tau ia te oe toi whamanatu ia ta ua nei tai au who God is po wai le tua who God is in you and who God is in me. Our God is a sovereign God. O le tatou atua o le atua e pule AOAO. Walan tau whamamafa le nei fe au mo tatou leo whafonga Samoa. Le anga ua le masino le tele o mau whamatalanga winga lo tatou atua. Tala noa mai le hintu i le lātou fo i atua. O tele na li liu i le tele o tangata ola le lanorangi. Tala noa mai le Islam e siri atu lo lātou atua. Tala noa e le tasi se atua o pura manisi o ala. E ni mita lava le tele ngata ia i lona atua kesi ano ma tātou le neitai au. Lalele na me le tua le fi au lia. Se i toi whaeloa atu. E tūlanga ese a le atua lea te tapua iai. Le anga ele o tangata uma le lalo langi tapua i le atua soifua lea te tapua iai. O le atua tātou ele wa aia. Ai, o le atua e tūlanga ese. Our God is unique. Le anga whai mai nisi talitonunga. O le atua tātou na maliu ele i toi tū mai. Mai ni stantonunga o le atua tātou na le tasia e le ai so na persona e tolu. Mai na o le atua le toma e le ai se alo e le ai se nganga paia. Ai mana tua tātou o le tātou atua e tasi tolu paia. Nana le mana ia le toi whamanatu. Nei whaasi se ina o le tātou whalongo ma le tātou tātonu. Po wai le atua lea te tāpua iai. Who God is. Who really God is in you. Ia tala noa mai mo salemi le rātou atua. A e tango e whamatala iai olo mātou atua. E tasi a e tolu ona persona. Man ia. Ia tātou ilo le tua. Tātou ola le mele tala noa e tāvita. Na ia whane ne e ma ia whaftai le tua. E tolu wā characters o le tua. O le whamamawha tāvita Salamo lea. Te manatu foi. Ya. Ole na foi mo tātou. Ole memo mua le whailoa tā vita i lana vi inga malan whaftai. Tau mo whai e whailoa le atua lea. O le atua e a foi na te si la fia mea oma. Pe tau le upu whaparangi o le omniscient. God of omniscience. Pe ma whai ona si la fia mea uma, lono inga, tu isi wam talanga o le tatou atua, na te si la fia le tua nai, le taimi nei, ma le luma nai, le atua tatou le luma i le present, but he knows le past ma le future, ma ila tatou le uniqueness, o le tua le ala le tau pese ta vita, me le tua, o oe o le atua pule AOAO, mea moa e te sila fia mea uma. A mea wei loa, a le whai mei ta vita le whai upuna le whai tau. Io vai a le aise upu lo ngutu ua e sila fia mea uma lava. Wow. O wheni mea le i aise upu e tau tala i ele tangata ua i loa le tua le tala lea la tau tala i ele tangata. Ai tele i soifua, tele i ola mai, o tele i ola mai le larolangi, o i sila fia le tua o tātangata. Wai tātou le matauti o le tua le pesei tā vita. Mai tā vita ua e sila fia lava au. Ua e sila fia o uala. Ua e sila fia la unofo i lalo malo tu la i lunga. Ua e su e la usavali ma la uta oto. Ua e si o mai o tua ma o uruma. O lea ua ti faini. O lea ua ta mawhai ta vita. E whaile na pese i lea tua. Ta whalango ma whawai nunga experience. I le la relationship ma lea tua.
mai le taimi o lana savalinga ma le taimi le na mafutanga o ina na experience ai e tavita le atua le ai tapua ai o le atua na te silafia mea uma before a word is on my tongue you know it completely. Oh Lord, wow. Lord, you know when I sit and I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. You have me in behind and before. Wow. What a uniqueness, God. What a marvelous God. What an awesome God we serve. David describe and express who God is in his relationship with him in a heart of worship and thanksgiving. Wo vivi ma whaafitai, wo declare, wo acknowledge e Tavita. Wow. E seame wo iloa i Tavita le anga na malama nene i le la relationship. Mea uma wa experience ai Tavita i le alofa le atua. Le atua na te sila fia mea uma. Wow. Mana tua fo i tātou au lea onga susa. Ola mai se mato e kalesia me tisi sa le aura i sawa. Masani anu fai mai se mato i whiau lea onga susa. To mai ti o aina whaia o ya tali o lea tua. Ya, mai le fai whiau o lea ea lea tua. Ya tali matou. Ya o lea tua lea nganga lava ia. Toi fetsili le fai whiau. O whea o iai lea tua. O le tali, o lo o i mea o malava le atua. Pio ina na tātou loa mai iai. Ia, ma wai tātou e tasi le atua. A tolu on persona. A le pesa le fai Salamo. Se whaafetai ma whae loha i le atua. Ma tau tia le atua lea. O le mea tūlanga ese lea i le atua mua mua. Fai po mua mua e tau fai peono. O le atua na te silafia mea oma. He knows all things or everything. A o le tupu le mea ua iloa le tua. Mea ua tua nai ua silafia le tua. Mea le temi nei e silafia le ua tua. Sa moa. Ma leo Fatu tua. O ai le tua ia te oe lau. A oa mai le lua mafutanga ma le tua. A le aso iloa i le tua nae te. Te ali ai la sa ta pua ai. E te mi e tau tai le tātou mafo whaupo ai le tua. Le ngā tātou te leo wa ai le tua. Pe na mana o isala elu se ma te fia wa ai se tua. Se tupu e. Ti ngā na whai le tua mo rātou tupu e mana o rātou le tino mai anu. Pe na wa tātou o lele iso tātou tua tātou tilo iai. A toi wha manatu mai e tā vita e nea fiafi nei tai aula na pesi. O le tātou o tua o lea tua e na te sila fia me oma. Ia au lo ta oto ai lo fale le nei tai aula. Na e sila fia le lei oe le tua. Sila fia le tua lo ti ngā. Sila fia le tua lo loto mafatia. A sila fia le tua lo mana onga. Le hale mea na te mana oi. Le ase mea o popole e lo loto. Sila fia e lo o tua. Ai, e pau fwene nao le tangata e tali a te oe. Wana o le tua lea. Lea na vivi i ai ta vita. Lele se lao le lei hoi lea mo ta ua leo Fatu tua. E vea lea va enga o le vi inga ta vita tate. Fau poko le tātau langa vi inga. Fai tate tala noi le tua le te tala. Tau ma fai e acknowledge le tua lea. O le tua, o e lava le tua e te sila fia mea uma. O lau savali, o lau taoto, o lau tu, o lau nofo. O whea lava le mea o te alu ai, e te sila fia le lei.
ia le Fatu atua o le atua le na sila fia le lei tātou e le atua fe foi me tau fatafa ai o tātou savali ma o tātou wala mai tā vita e te sila fia o wala te sila fia o mana tunatunga te sila fia me to tonu o lo mātou loto no mi le ase me tauna wa o mai ai tātou i le tātou wano nofo ma lo tātou tua Christians, we need to be careful e te tau o na tātou whae ete a whai o le atua pa ia lea o tātou wosi whengai e te tau o na tātou wola whae ete ola ma le mata tau ai sea le anga o lona nā tula lea na te sila fia mea oma tātou wa uma na wala awina i to tonu o le wha ola tanga e rie te tau o na tātou toi ola ina whaiwhi o tātou se tua toi fo i mai tonu le anga sila fia le tua o tātou wala mana ia o le wha mamafa mai le nganga le tua i melea le anga e te me fata longa i vai e tātou le tātou relationship ma le tua e te mi fa pe ai tātou se le ilo me le tua me ai fai lalo nei ilo me ai ngata i lalo nei ke siano le au Fatu tua le u fita lai le tua o te iloa oe i lau ta oto manatu nei tono rau roto le ase mea le anga e fau e te alo i whaaleanga pe wha tau i masui liso uso te loe e sila fia le le atua po ani ni mea le lei foi e tutupu e te fia fia e sila fia le atua ai mana ia le toi wha manatu mai wa ai le lua relationship ma le atua wa ai le lua fellowship ma le atua le anga sila fia le atua mea o omniscient, he knows everything. Ne i tamanatu o lo lilo ta ua le tua. Ne ai. Lea o whailoa e ta vita. E lana vi inga malan tam whailoa le tua. Le nā tula leo le tua. Winga i o le tua. Le au whatua tu wai. Le au kirisia noi o muli o se lui mo Fatu. Se lui fo i mo ua ia aua ne i o ta alo i le tua le anga si la fia le lei ta ua i le tua e le aisesi e mawhai o na lafi i le sila whanga le tua e pule altangata i e lona o langa ia se whamanatu mai le nganga le tua mo au mo ta ua le nei tai au. God knows everything. O whira mele mea ta te whai o whira mea ta tau whai ai se mea le whitaui ma le anga mo lisi usua tangata e sori ai se whina ngaro le mele tula whona le tua o whai loa ia te oe be careful whai loa ia Fatu be aware because God knows everything. Ai masani a upu ta talo ai a tātou ma o se i alava e tā tia i malae lo sila whangati. Tesa, o wau le lalo langi le ta oto le alo filimo le tua. O le sila le leia e le tua le lalo langi. O le ta oto le lalo langi lo na lo filimo. E pei a le mata le atua ile si tama il poste pi fai tau po le ase tusi o le ta oto le lima lona au ke le la lolanka ke le au ia ka silfia a Fatu sai le tusi pei o le ta oto le ile lo fi au le tua lona winga ko i manino le sila le tua io le winga le na se fa manatu e ta pena ai lo ta relationship ma le tua mai ta vita le tua ke le kaukala se upu ai loa le upu e la mai o upu fa sausili o upu fa mawalunga
o le ngangana pala vale o le ngangana e sila fia le tua mea umale le loto e sila fia le tua po ni vele lei ma ai la tanto Samoa le uniqueness le tua le tate tapua ia o le tua sila mamau e mamau le tofa le tua le ai ase sia tua le larolangi nei e tusa ma le tua le wa e sa pua e matato Fatu tua ia toi fa manatu mai le fa Salamo ia ta fa te ilumo le tua le anga sila fia le tua o ta ala o ta manatu o ta la ngona la tata oto la tasava e ta oto e mana malama le leile tua ia se fa manatu foi moa o marta sa valinga nei vai tau o tau sanga tato sa vali fa tasi male tu ma one ngal ele ai se me lilo li silfanga le tua mai le tato nai lo ta nei ma lo ta lumana presence uma le tua me le past la ta tie le presence le tua me le future la ta tie le presence le tua me la na ta ti ai le tua le ta te ta pua ia na te malama na te sila fia me malama me mo na le na vivi ia ta vita ma fai lo ia il non to male di ma ta tia la vai au te le tau talo vai lo e melo na lua le ai ta oile fei po fitu e winga i le tua o tala noa i ia ta vita i le tua le la tom fai tau atu fei po fitu fangata le sfuluro mai le ta vita o te alu e fea i lo nganga o te sola i fea i o luma a fai o te alua ele langi o iai lava oe a fai o te fofona lo moenga i se ori fauta o iai lava oe a fai e faia mo aua pa au le tai ao ma o unofo i turu inga le tami e ta i mai ia te au lea lava mea e lo a ao e ta ofi mai fo ia te au lo a ao taumatau a fai o te whape atu e ufitia lava o le poliuli o na fai leo le po mana malama e si o mia ia a wā le poliuli e le poliuli lava lea ia te oi e malama le po e peio le au e tusa lava ia te oi le poliuli ma le malama tala noa ta vita le vaenga lona lua o lana whawhitai ma lana vi inga tau ma fai e whamatala le isi na tula le tua pe ta ua o le omnipresence vaenga mua o le Salamo ta vita fai loa e le omniscience po le tua si la fia me uma a le fai upu yen fai tawina pe o lo o afi fi mai tonu le vi inga winga ia o le tua o le atua e pule AOAO ona e a fio i so se mea omnipresence he is present everywhere or he is everywhere lela na pen Fatu i le fesili le onga sa feo ia i le tua o lo o i mea umalava le tua le anga o le atua o le anganga lava ia o isi tali tonunga le lato o tua o lae so i fua o isi tali tonunga o lato o tua ua maliu ai toi tu o isi o yele i toi ele mfaino toi tu o tua uma o tuma mate idols pate unique ale tua le tato wa ila vaenga na dua le uta o le Salamo o le tua e a fio i so se mea wow mea le tua ma i ta vita le tua o te alu e fea lo nganga le anga le tua o le nganga la vaia o le tua o le nganga la vaia me le tele na te e isi tangata so i fua le lalolangi
e le talitonu o le atua o le agaga lava ia e te isi foi mei e le atua tatou na maliu e le toitū mai lava ia Iesu Keriso ae i le talanoa le faisalamo lenei taea toi faamanatu ia te oe o lou atua o le atua e afia o iso se mea e fio le langi i lona nofo alii paia e afio le mea nei i lona persona o le agaga paia e fio totono lou loto pe a fai ua e taliaina ma lua faalelei ma le atua. So our God is a spirit, Father, Son, and Spirit. Lano inga le femeta vita fe te ali ai i lumo lau fio lo nganga lo persona le nganga o lo fa pena na presence in meta to te iai le tua tatou o lo isa mo te minei o lo fio i Australia o lo fio i America o lo fio i New Zealand po fe la vai ai le tangata le te minei. Our God is presence everywhere. Ia se la matau tia le fe mele le au te lenga le manato ta vita. Our God is a sovereign God. E pule AOAO e fio so se mea e nate sila fia mea umalama. Mai le ta vita o te sola e fea yoruma. O fea ke sola e iai lava oe le atua. A fai o te alua e le langi o iai lava oe. A fai o te fofola so moenga se ori fa uta o iai lava oe. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? Fesili kamaro te. If I go up to heaven, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. Wa ai tatou i mea winga i le tua lea. Lea tala no ai le fai salamo. So le mata utia le tua tatou. E a fio i so se mea. A whafonga mai Amerika nei nā le tua ia te oi. A whafonga e Australia po whelava Samoa i nei e presence le tua tatou so se mea. Mana ia tala wasa. Porque sola i se oli e iai lava oe le tu. Te lo, e le ma whainga ko sola i numa le tua. E ma i si la fia le tua. E i si la fia tatou e le tua. E i loa tatou e le tua. Whatita inga. Peo o whaife au. Malana e kāresia. E ma whaina sola tangata le kāresia i numa whaife. E le i loa e whaife au mea le. Le tupu le na tangata lotu. E whailanga sola. E ko a maua le whaife au la safe loa. E pe i ala i ala i se mea. A ole atua. E re ai la. Me tavita. E le mwhainga mako so sola i uru. Amazing God. Omnipresence. E available pe a wai le presence le tu lea. Le tau whai loia tatou. Ina ia tatou i lole le. Po whela tatou teo e iai a whatasi ma lea tua. Ala lea e toi whamanatu. O whea iai turu inga le nano rangi e iai a makau kia le tua le. Mai a whai mo au apa au le tai au. Ma au nofo i turu inga le sami e tai a tau i lela ma mea e lua au. E ta ofi mai fo i a tau i lua au tamo tau. Ai tātou le tau muli o le alofa lea le tu. Lai tala noa tā vita leo na experience. E le mea, lai tala noa winga leo lona o langa. Tatu mawhawhau le mea sa leo langa tama leo tā vita. Lea mafua e lan tala noa. Le tamai titi sa lea mana ia e non tamama o na uso tuli le tonga vau. Ngofo e ngai leo ma moe ma. Pawana va aya le wori ia male ngaria la to la presence a le tua la va aya le tua e ia ina sa iai termina le manu fase ia man fe a
umatia ona ya sa yai le tua le sau itai le ainga ai ka ngia o ngauso toi fo i mai sau fitau i ma koriaka le ma se faina yai e sa yai le tua te mo la no fo inga ave ma tupu Israelu fo ua lona malo lona tali Salamo is element tupu na sola si to ina le va so la filafi ai sa yai le tua na presence ai le tua tuli na iso le va au yai fo le tupu te min fa fi no mo saulo na velo le kau na presence ai le tua sa pui le tua ina sola le va fera mal mena yai la o mena na tupu le treni a tavita le ala na te sila fiele le la relationship le tu pe ana le ai le tua na presence a te ia ua fa umatia ia el fi le tala noa ma ele tua sa o sola le vao sa o sola e fia ono le fili ua owilo o fela vau te ali ai e te iai lava ia te au le Fatu tua ma le whanongo longo ni taia your God is always with you wherever you go God is always with you se le yo le atua ai mele tua I will never leave you nor forsake you o te le tu ua lava oe o te le whangalo fo ia te oe o te iai ia te oe le tua le na o le teimi e whi ngai ai oe mwhawhita o li au e te popole o iai lo o tua ia te oe o le teimi e mawhatia ai oe o le teimi e whanoa noa ai oe o le teimi pole ala vale toi ngā me tupu le tātou savali always your God your creator is always with you he promised I will never leave you nor forsake you. Te le tu ua lava o tau. Ia me se foi tātou wa mātu wauti. O te le tu ua o te iai whātasi a te oi. Hata oto foi nungan moenga le nei tai au. O mawhatia oi mai o tino. Me le tu o te iai a te oi. A whai lentana noa tā vita. Whapena foi. A whai foi solo. Mai lafi solo. O le fili tau mawhai atu. Me tā vita. So whiala vau te alu iai. Sa e iai whātasi ma. Wow. Te manatu foi tu ringa i ona ia male le tuani. Whalongo tā sola le waa sa iai sola le sami. Na iai sola le manawaleia. Na iai le tua. God is God of omnipresence. Lea. Ko whiala wata te o iai. E sila fia oe le tua. E iai fo i le tua whātasi ma oe. Ua e te loto vai. Ua e te le mautonu. E iai whātasi le tua ma tātou i so se mea tātou te iai. Ma le mea e tolu ai mea ia e tala noa ai whai Salamo e tau express sai lona heart of thanksgiving i lona tua o lisina tulua leo le tua God of omnipotence. God of omnipotence. Omnipresence, omniscience, and omnipotence. O mea ia, e te tau na tātou loa, e tau ti whain, ma tau whamatala ai, lea tua o lo tātou tapu ai ai. Lono winga, he is all powerful, able to do everything. Nalo winga le omnipotence o le atua na te mawhaia mea umalawa. Pe whaingo fie, pe whaingata e mawhaia lo atua Samoa. I le Salamo 𝗟𝗔𝗜𝗚𝚣𝚅 na va pe God does whatever he is pleased to do. E pulea le tua lele me whininga le whai, e whai a le tua. Because he has power. He is a powerful God. Wai tātou. E sele malosi o le tua lea. E le mana. I le talafo ia le
ale afu ia le Isaia 5:5 na ia le whamtalanga mapea. His word is never void of power, so when he speaks, everything in creation obey. Wow, so vape fo I la upu e watu ai lo ngutu ele fo I mai fua ia te apeta e foia le mea o te loto ia e manuia fo I le mea o te awina atu ia o le tua le na e ia le mana e ia le power e ia le pule le authority so se mea e sau noa I le tua pe alu e manuia me uma e sau noa ma fatino e le tua wa ila tātou ile matautia uniqueness o le tua lea e ese a le tua lea e na te sila fia e a fia I so se mea ai mana ia la le tala lea tawita o mai e te mawhaia so se mea na mele hala fai Salamo ai pesu tolu mai su fa a wasa ia te oe o mana tu natu na e ufi a te aul manava lo tina o te vivi atu ia te oe a wana whaia au e ala ai ona matautia maofo te le ai o mea na e whaia o mea mamana ia wa o matuai doa e au nei mea le experience o le fai Salamo I le la relationship ma le atua mai le teimi lona leo ma moe se ia o lona tie le no fuali I o le malo Israelu mai le teimi umilio o ina na iloa ai e tawita le atua lea o le atua e fio I so se mea o le atua e na te sila fia me uma ai maisea o le atua na te mawhaia mea uma I lana pule malona mana o ia neia le pese a tawita declare the characters of his creator, Father God, his omniscience, his omnipresence, and omnipotence. For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Wow. Tala noa mai te tono le loto experience. Ma na ia le tangata ua ia mana malama I lona atua. Le atua e iai le mana. O le atua fai wawenga. O le atua na te mawhaia me uma. E le ise mea whaingata. Penta ua Salamo. God does whatever he is pleased to do. O le mea fia lona loto e whai. A te nōne me winga e se le tua lea Samoa ma tātou. E le tau tango le tua e create se mea. Words by words. A sau noa le tua le upu e tupu le mea. Wa ai tātou le matau tia le tua ne. E le tau whaatino ina le tua peo tātou tau tio e whau se mea. Ina ia maua I loa ai tātou malosi. But yoka is unique. Just say something. It happened. Na sau noa le tua. Tato loa mai le ma ile amatanga le larangi na sau noa le ia au. Ia po. Ia mana malama. Ia maua le sami. Just only saying a word. Power. E iai le mana I sau noanga le tua. Mea le na le tau wha I loa. Aua ne I tau lo tātou tali tonu ma lo tātou loa lo tātou tua. Our God is a sovereign God. Ese le tua lea mai e tua o isi tali tonunga. O le tua tātou makua pule AOAO I mea uma. Sau noa le tua le mea e tupu. Wai la tātou I mea ma tau ti ai le tua le. Mea la na e tolu le tala noa ai fai Salamo. Na ia vivi ai le tua ono winga ia. Ono characters ia. E ma tau ti ai le tua. Ia. O le malosi le na le tua lea ia le pule ia le mana ai tasi ale mea Samoa na tātou le va ai le paua lea le tua sau noa le tua me uma na whaonga sau noa mtupu
Te lore me tasi pei fōlinga na whaia lai le pawa lea le tua. Malana pule. O le taimi na whātino ai e lona alo Yesu Keriso le tongi ola i lunga le sātau. O inana pei fōlinga ua le ai se pawa o le tua. Ua le se pawa ia Keriso. Whai mai whai ia te ia le pule control me o. O le taimi o le tapena ino o lo whaarotanga. O inana na tātou wa ai. Ua pei fōlinga ua elefa pei ua whaia le pawa. Ai le reason. Ia le mafuanga na reina hold le pawa lea. Se i whaatino lau whaoratanga. Mana tua fo ina wa iai whanua ke te se mani. Tangi atu lon tamā. Ua le tali mai lon tamā. Ua ngule langi. Pi fōlinga ua lei ua whaatu lon tamā. Awa esa ne ipu. Aia wa tangi atu le tua wa le tali mai lon tamā le whanua ke te se mani. Toi mai le tua awala le whaia le uroto e whailo fina ngalo tamā. Ile ulu ai taimi wa separate. Lala lea na afu toto ai ke viso i whanua lea. Ele whapea ua whewhe alu sa taulu. But the first time we separate. O le separation. Ua atu mai wa afu toto. Ona ele o whewhe le alu sa taulu. Ai ona o le la relationship malon tamā le alu mane ua separate le ulu ai taimi. Why? Because of you and me. To deal with our sins. Lala le pifōringa tangi atu lon tamā wale tu atu i lima o ta fita Roma ma tangata i utaia. Ma ele whenga tā i a Keriso na io sau noa atu whioki uma. Ai, wal au atu lon tamā, Father, why have you forsaken me? Lon tamā e se ame we tu la fwa ima ia i atia. Fōringa wale tali le tua i lona pao ma lona mana, isea. Pe ana tali le tua Samoa, ua le isau whaarutanga. Na ono sai le tua lona loto. Se i whaasana lona atali. Se i totongi aia tānga sana. Lana lea peina pose le tua lona pawa. Lona omnipotence. Pei fōlinga whapena. Pe wa hold la kiti sina minute. Se i whaatinoa le anga sala. Ai te do o le temi ana na whatau nuu ele tapenanga le ina ua uma le totongi le angasala ua ma liu ke visu mai ua mai au tau nuu tu ina atula ua nganga ia te oi lu roi na koe apia mai roi na le pawa lu an mafui ele elementu al sa tolo ai valua ina ele ia pui al mal reveal mai le pao. Samena le yaile na pao al temi na tangi e toi keris. Na hold le ono sai. Na hold le lofa le keris. O le atua tamā. Ai wha sana lo na alo. Se yola ta ua. Pa ua temi. O te toi whamanatu atu. Peisa posa i le pao leo le tua. O temi uma lava. Na yai sa yai a le tua i mea uma. Ai waila o sa mo le ta ua o e ma utonga tang sa na ta ofi le titi le pule le ma le mana e le fa nga ina Yesu le nga sa fa nga longa humanity because Father is fully God fully man Jesus Christ o io le tu o io le tangata ai e le fa tino ina la le fa o tanga lon ma liu ilonga tieti wat safa nga longa humanity wa tato lele na liutino tangata i Keriso masau as a human being sau o se tangata ma veo ye se tangata masala but you know Jesus has no sin. He's a sinless man, fully God, fully man. And na siana liutino tangata siana na le tau fia le mana lea nei meu tu ona ina ia to tongi le sala leanga o le to tongi le sala le oti oi woti e kaulanga oki fakulanga kansa ai wa oti fu ke viso sa mo le va fonga le itaia se ana ta ofi ai le pawale ono le lofa se fatau no ulta fa o tam wa pen fa nga le pawale
o le tātou atua e kiri mai ia whika roma ma tangata iuta ia. Ua le tau nuu, ua le fulfia le tā salvation. O i tau sila fia mai le atua le. Tā te tāpua ia o le atua nā te mawhaia mea oma. He is all powerful. He's able to do everything. His word is never void of power. So when he spends everything in creation obey. So se mea lava e usta. At pau ana si taimi. Ia wa e tau maua mai le tua malosi lea tātou zapua iai. Ua ia toi au mai ale pawa. Ina ua maliu ke riso ta mea matoi tu. Ua toi fo'i a te ia le mana ma le pule ato. Lewa mai ale tala lei ta te wha a te Fatu tua. Ia ta Salamo ma ta Fatu tua ilo maliu ta mea matoi tu. Ia ma vea malim whaolam ta ola whapayaina. Ona au mai leo le pawa lea. Te loa ia ta ua le mana. E mai isu te tuina atu ia te utau so le pule umalava. E soli ai ngata ma akarava. Hey Christians, you have power. You have the authority to deal with evil spirits. Because of Jesus Christ. So, wai la tātou, ua tātou manuia, we are blessed because of Jesus Christ. Lea lofa lea, lea ono sai lea na le whatino ai lona lofa. Lona pawa ai lunga le sātauro. A ina ia whatau nukul whaotanga. Ia ke siano wa ia te oele pule, wa ia te oele mana. Mai te tuina atu ia te o tau le pule malawa. Tau te o ai whainu malama so. Tala ia tu le tala lei. Aua e te taut le atua. Wa ia whasoa mailo na manuia. Wa ta manuia ai whalengang. Ta o. E ta u lana tala le lei. Langa lana Great Commission. Call out to the world. Tato wo whainu malama so. Papa tiso atu suaf. E sea ua ia i tātou le pule lea mane mana. O le atua ia pule awau. E le se mea kako me le pule le atua. Me le tua. Ina wau tau Fatu atua. Matalia. Yesu ke viso lea. E whai marim whaola. Mautau tantonio kuponga. Ona o watu lea ia te o tau. E le sonku ua e le atua le pule. Mane mana i so se tangata. Now we will respond. Ala Salamo male confess their sinful life and accept Jesus to be the Lord. Ya, Samoa ne yumis fam talanga. Ai o mena e tolu o lo afifi to tono le whaftai lea David. O lo tala noa le la relationship. Men le experience e David ta ka se atua i na pule AOAO. Le atua na te sila fia me uma. O le atua e a fio i me uma na o iai. O le atua fo i sa ia whaia mea te tele mawa venga tele e iai le pule mana le atua le nao le atate tapua iai. Whaifo na e tala inisi atua ese lisi tangata e tala i atu ma e whanongo longo i lunga le ua le whase ina lo mafo whao. Pa ua leo le tuspa ia moni o lo ta oto i le fionga le tua. Tele mau tusinga. Pa ua leo le fionga le upo le tua e te tauna tato whalongo mausi tai ai. O le tua fo i lea. E ma whai ona ia lave ina i tātou. So, the question for you, who is the center of your focus and hope today? O aile nai o ngā tongi ailo whamoe moe ma lo lumanai. Who is the center? O ai. Ia, avea ia ke visoi. Le atua pule AOAO, le pule lea o ia ke riso, o ia au mai fo i mo tātou, ia whai ma o ngā to tonu, le ke riso lea, le atua lava lea. Lea ngā iei nisi tangata i tali tonu nisi tali tonu, e ese le atua, ese Yesu, ese le ngangpa ia, mai e three different gods, wha moa, wha mole, o nei wha seina, a misa tātou whanau, e le korungi a kua ma vai le ai e tasi le tua ai tolu on persona pe a watu ntala inga e whai atu e tolu atua ma vai le ai e tasi a le tua ai tolu on persona ia a vea la le ke viso le na le tua pule AOAO
fai ma o ngā tonu iau manatu, ma lou wha moe, le ngata nā o ke riso sa whai le atua le tamā, ma o ngā tonu i lona wha moe, taimi o ke riso le sa wale tonu mana wha, tau sanga lana ngā wenga, sa whai ke riso sa whai le atua, ma o ngā tonu i lona wha moe, sa taimi o na pe ia fōringa e se le atua e se ia, alea, lea ngā sa saulon persona le alo, she honor his Father God, le ava te leo ke riso ia i sul taimi o na ono sa iti ngan sa taulo na whatau waa ia te ia le ma nona lofa ina ia ola tātou o tangata ang sala le atua le na Yesu Keriso o le tin tangata mo tā ua ia le au Fatu o tu wai loto te tele ono sai whama losi puponga e o mai ia si le fia le o tua oe ma o mana onga ioi o ame tupu le tātou journey whaingata lo tātou tawhituli, tino manenganga so, lo tele whamalosi. Be strong and be courageous in our journey, Lord. Our brothers and sisters, be strong and be courageous. Our God is with us always. E ia le tua swani a tātou, na te mawhaia fōi na whaia mea, whaingata, whaatino so se mana onga te mana oai. Lea mea na te mana oai. La si le fia le tua tangi le tua le tal e fatino le tua la no PULE wa aua ia e te va ai le anga i mai o puponga fa fitauli ai va ai le tua PULE AOAO le fofo fa fitauli. Yes, our sovereign God is a solution of every problem. Trust him and put your faith, lean on God. He is the source of blessing and he is the solution of every problem. Mailele yane sunono fai pototolu wa fai atu nei mea ya te outou nei outou maua le manuia ya te au e maua fo i outou e le pupuanga le larolangi a i outou loto tele wa o manu malo le larolangi tala le isu fai on so fai fo i mo e mai loto tele e yaile teime e maua i kako i pupuanga le larolangi e le vapea e ke siango ai whaala inga ngā pere kere leai, mai le tua tātou tia ngai, o Yesu tātou tia ngai, e puponga lai whakalikali mai, e leo koe a ngai le lalo langi se le lei, nana whamanatu whapena, sionga le tua, o lo tupu tele le a mio le anga, kau ke whai e kua a sau wala mio langa le polo misi le tua, au le lui mo le au whato tua mai, ia outou loto te tele, musi outou, fulele le sawaina outou a watu te pol ele outou o Yesu la wa faina no winga ya tato loto tele maila ya ayoto loto tele ua o manu ma lo le la lolang ya le power ua ya Keriso man ma lo already defeated Yesu Keriso ya satani lunga satau ma ua fale au ngā le pule nganga le anga ua ya tātou le pule mana mala e soli e ngata makalama ia o le tā whasoa le nā i tae au to e whamanatu me tā vita Fatu ma le whanongo longo le tae au le atua lea tātou tapua ia le atua PULE AOAO aua lava nei whaseina o tātou mawhau inisi atua mamate inisi atua o idols, but trust and believe in our living God. Our God is alive. He is alive. His omnipresence, omniscience, and omnipotence. O teritas na o winga ia o lo tātou atua. Tātou te mita ya. Tau i kā kong whawhika uling whinga ya. Whaia ia o lo se fua le atua PULE AOAO. Whamalosi na mal whamanatu mo tā ua ave lau whamua mua i le atua PULE AOAO ia tā whae te ete i luma lo tātua ia tā ola mata tau i luma le atua le anga le se me lilo i lan sin whang e le me whaifo ina tā so sola i luma le atua ia tātou sāwali vali ma le atua o a me whaingata e ma whaia e le atua le anga o mea nā e ofo tele ai. Ia, salamo lea,
fatuina ai se pese se taso fat pese le whanau pese le na fatu mal salamo le o mea wai whaia e matautia ua ofo tele ai tawita whaia le tua nisi mea te tele tātou te ofo ia manuia lau mafutanga ma le tua ni aso a sauni talo whai le tua o le tua pule AOAO te sila fia mea uma e te fia mea uma e te mawhaia mea uma vi ia oe e whawawa tātatu pese le ia whaumalole si tātou talo malole on sai mai aftai no finanga no leni o ai se ua pule faatasi maoe na e foa i mai na e whaia mea uma o oe o lei uma ia vi ia oe e whaababau o se bibia se oe awana e whaia e 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚛 ma o mea humana e vai o mea mamana ia o
mene manea le pese le fai salamo fai puna sufa lo fatu mai pese le na pese mele tala tavita o te vivia te oe wana e fai au maala ai ona matautia maofo tele ai o mea na e fai o mea mamana ia wa experience ua fia ni mea mamana o fai ele atua e logo lang. Ua fia ni mea te tele o fai ele atua. Ua fia ni mea na e ofo ai na fai ele atua. Ale a sautali ele atua. Mana ia le la ngono le fai salamo. Lea o le vivi. O te vivi a te oe recent o no mea iena e fai. Ia awane ngalo ia te oe le atua. A fai o fai ele atua ni mea te tele mea fai ngata mea e ofo ai. To anga vivi i le atua. Whamanui le atua. Ia ina ia mau anunga so vinga. Ia ta whasoalana ni aso. Awane ngalo lo atua. O le atua PULE AOAO. Whaftai mai mo mai. Whaftai whamanolo tai. Ia fai se ngangana lo to ono o sala ia wang. Manu ia tele, whasaunga le aso mane, anga iatu le aso sautama, whaftai, mo le amanoe lau sunga le whaatonu, vi ia ta mao na Yesu. Mene whaftai le tue le upu, whaftai le whailoa mai o oe lava, oe le tua PULE AOAO, e te sila fia mea uma, e te mawhaia mea uma, e te fio fo'i mea uma, te ele mea le leiwa e whaia, ua mātou wofo ai, ta wia ina mātou vi ia oi, nei se iao o le whaavavau lau, ono Yesu, amene, amen. So kua mai manuia, nei aso, tai.